Onte a noite vin unha muller que era fermosa, tanto como a que presenta as noticias 24 horas en televisión española. Teño a vida ao revés de que estrés, que non sei onde teño a cabeza nin os pés, pero xa sei de onde van. E para min pasa o tempo lentamente, e que son as 4 e non me vence o sono ven de repente. Debe ser que somos diferentes. Ser presidente xa foi, pero ainda me lembro de aquelo de esos solo son unos hilitos de fueloil. E ainda hai radioactividade no Xapón, eso que solo sabemos o que nos poñen na televisión. Debe de ser moito peor. E para min pasa o tempo lentamente, sei que son as 4 e non me vence o sono de repente. Debe ser que somos diferentes. Presenta as noticias 24 horas en televisión española. Televisión española. Televisión española.